Ka ying ka syari haka arterik naitung kala hukum banset hapo judicial custody saya kilaingut ki bala syak kem no dangshen halor ke jingdon keti haka ba pynjulor ya ki sakhi satar ki ba kongsan ki ba don jingya debat ke jingja syak penyap jong unong khayi na indur Raja Raghuwanshi haka thain sora. Ka ying ka syari kala raiban set khat sausngi ya ushilom James hapo judicial custody kat baya ki arngut ki waipat kata ya ulo kendra sing tomar bat ubalbir akhirwar kelangan nyosngi hapo judicial custody la ong utushar chanda assistant public prosecutor. Ya kini ki laingut lawan rabiang daki pulit syaka ying ka syari chief judicial magistrate hadian balakut no ke jing tok kit bah nriusngi daki pulit persyak ya kini ki laingut halor ke jing penduk pendam ya ki sakhi satar bat ki tiar bala pendonkam da utai ulanot Raja Raghuwanshi ha ke bala subajuru ya ke jingdon keti ke kurim jongu ka sonam Raghuwanshi lembat ki para long jongka. Kini kila syak tian bishar ha ke arpun riu terik jeliu halor ke jing keno bakila don benta ha ke ban yarap ya ke suban nong penyap ke bah khmat ka sonam da ke ba ai jakari bat persyang ban penduk pendam ya ki sakhi satar ki bakongsan. You see, the accused Shilom James, Illa and Lokendro, they were produced before the Honorable Court today after their police custody is over today. So, IU has prayed for 14 days judicial custody, and after hearing at length by the prosecution side, I appeared, and from legal aid, Mr. Sudeep Rana appeared. So, after hearing at length, court has remanded Shilom James 14 days judicial custody and other two accused, that is Lokendra and Billa, for 7 days judicial custody. Shilom James for 14 days judicial custody and this Lokendra and Billa 7 days judicial custody. Okay. Ich will belum sudah balik juga. Ini umbrella ya, dus. Sudah balik juga. Ini umbrella ya, dus.